Jatend piny Kenya William Ruto oyangoni ne gibedo gi winjruok gi Ogai Raila Amolo Odinga kapok ne onindo tiyo kanyakla kendo riwo oganda jo Kenya ka koni ma en winjruok manyaka chop kare. Nowuok e kaunti ma Samburu e kinde limbe mare kama omedo singo chwalo chenro mag dongruok ka bende nochako ayanga chenro mar gedo mag ute mane onge ogonyore e gwengego. Ne en odiochieng' mar ariyo mar limbe mare kaunti ma Samburu. Jatend piny Kenya William Ruto noloso thuolo mar twak gi jodak ma kaunti no. Ama mnatakaje watu wa Samburu? Ruto yangoni wach maduong' mogik mane giketo e winjruok gi Ogai Raila Amolo Odinga kapok ne onindo. Ne eneno ni oganda jo Kenya oriwore mar chiwo thuolo makare mar chwalo dongruok e kor gwenge duto ma pacho ka. Mnajua mimi nilikubaliana na former Prime Minister Raila Amolo Odinga tukasema tuondoe siasa ya chuki Kenya. Tuondoe siasa ya ukabila. Tuunganishe wa Kenya wote. Ndio tukatengeneza serikali ya broad based, ya mapana na marefu ya kuunganisha wa Kenya wote. Nyinyi mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane. Sisi wote tuwe timu moja, timu Samburu na timu Kenya. Hebu nielewana watu. Ruto poyokenge ma sirikande osego e sekta mar somo koriwo koda kandiko jopuonj 100,000 ka koro singo gero kuonde dak ne jopuonjre mar tiegruok ma Samburu kaka yorno ni chenro mag somo ridore e gwengego. Serikali ya Kenya tumetoa shilingi milioni 141 kujenga college yenu hii hostels ya vijana wa hapa. Nyinyi mnajua elimu ni kitu ya muhimu sana. Nyinyi mnajua hivyo. Tumeweka pesa nyingi kama serikali kwa mambo ya elimu, kwa sababu elimu ndio inatuletea usawa kati ya watoto wote. Watoto wa matajiri, watoto wa maskini, wote wanakuwa sawa wakipata elimu. Mnanielewa? Na ndio sababu mnaona katika awamu ya miaka mitatu tumeajiri walimu 1,100. Tunajenga college kama hii, tunajenga hostels, tumejenga madarasa, tumehakikisha kwamba kuna pesa ya kusomesha watoto wetu ya TVET na watoto wetu wa university vile vile. Your Excellency, jana ulituambia kwa kanisa mambo mawili ndio usongesha jamii mbele. Kanisa na masomo. Mahali kuna kanisa, Nasirata is the first place missionaries walikuja, Your Excellency. Hawa wanapenda masomo na wanapenda Mungu. Owacho ni osegolo chik ni migao marango weche gedo mondo miyo ketenge siling bilioni 7.4 mar konyo gero ute mane onge ogonyore e gwengego. Nimemueleza atoe pesa ya serikali bilioni 7.4 alete Samburu County. Hiyo pesa tutatumia kujenga affordable houses karibu nyumba 4,000. Tutatumia kujenga masoko 5 mpya. Tutatumia kujenga hostels ya watoto 2,000 ya Samburu County. Ndio tuhakikishe ya kwamba saa ile Kenya inasonga mbele, Samburu iko katikati ya kusonga mbele. Ama mnasemaje watu wa Samburu? Tumeelewana? Bende osingo medo bero peini makono kaka yorneno ni kaunti ma Samburu bende dongruok ochopwe kaka kaunti za moko mathurka.